Reka twongere tubahe ikaze nshuti bakunzi ba Bridge TV, twizere ko mumeze neza cyane. Iyi ni Bridge Sport Update nk'ibisanzwe, muri kumwe nanjye Kendrick Rwaziri, tubagezaho amakuru y'imikino abagenda avugwa hirya no hino muri iyi si ya ruhago muri rusange, muri domaines zigiye zitandukanye, yaba avugwa mu Rwanda, ku mugabane wa Afrika ndetse no ku mugabane w'i Burayi. Amakuru yose abagenda avugwa agezweho muri rusange birumvikana nta handi wayakura uretse kuri Bridge TV. Niyo mpamvu tubasaba gukanda subscribe, like ndetse na share kugira ngo tujye tubanamo neza muri rusange. Bridge Sport Update y'uyu munsi munyemereye tuyahereye hano mu Rwanda mu mikino yo gushaka tike y'igikombe cy'isi icya 2026. Mu mukino rero utarushamaje utarunaryoheye amaso muri rusange, ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi y'umutoza Torsten Frank Spitira iguye miswi na The Warriors. Ni ikipe y'igihugu ya Zimbabwe ubusa kubusa muri rusange birumvikana. No mukino waberaga kuri stade mpuzamahanga y'akarere ka Huye, ndetse kandi Amavubi yakinaga systeme doje cyangwa se uburyo bw'imikinire, bakoreshaga systeme 4-3-3, mu gihe ikipe y'igihugu ya Zimbabwe The Warriors bakinaga systeme ya 3-5-2. ubwo ni defense ya batatu, mu kibuga hagati harimo abakinnyi batanu ndetse batakisha abakinnyi babiri muri rusange, ariko byose birangiye ntacyo bitanze ku mpande zombi. Ikipe yose anganya ubusa ku busa. Ubwo ni ukuzategereza mu mikino itaha uko amakipe yombi azitwara. Ikindi kandi wamenya kuri Zimbabwe, ni Zimbabwe yakinanye inkuru mbi y'urupfu rw'umunyezamu wabo witwa George Chigova, ndetse yakaba yanakiniraga ikipe ya Super Sports United yo muri Afrika y'Epfo, witabye Imana azize umutima. Reka rero tumwifurize iruhuko ridashira. Bridge Sport Update y'uyu munsi munyemereye tuyikomereze ku mugabane w'i Burayi mu ikipe ya Manchester United, ikipe ikinira hariya rwose ku kibuga Old Trafford, ikipe ibarizwa mu mujyi w'i Manchester. Ni ikipe rero idahagaze neza muri iyi minsi. Kuri ubu bahangayikishijwe n'ikibazo cy'umuzamu Andre Onana ugiye gutandukana n'iyi kipe mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha, akajya gufasha ikipe y'igihugu ya Cameroon nk'igihugu akomokamo. Birumvikana ni mu gikombe cya Afrika rero AFCON ya 2024 izaba ibera mu gihugu cya Cote d'Ivoire cyangwa se Ivory Coast, nk'uko ikinyamakuru The Mirror Football dukesha iyi nkuru cyagiye kibyandika kiti rero ese ikipe ya Manchester United how is it going to survive mu gihe badafite Andre Onana mwizamu? Ubwo ni ugutegereza tukareba rero. Kugeza ubu ngubu ikipe ya Manchester United ubona ko undi muzamu wungirije Andre Onana, umuzamu wa kabiri, ubona ko nyine atari kuri calibre nk'iya Andre Onana, nubwo Andre Onana rimwe na rimwe nawe ajya akora amakosa, ariko numwe mu bazamu beza, abazamu barebare bafite igihagararo ndetse n'abazamu bakoresha amaguru, akoresha uburyo bwose kugira ngo yitware neza mu izamu. Rero mu kwezi kwa mbere bazaba bari mu mikino y'igikombe cya Afrika. Rero Andre Onana azaba ari kumwe n'ikipe y'igihugu ya Cameroon. Ni ugutegereza tukareba Erik ten Hag ndetse na Manchester United ibisubizo aho bizaturuka muri rusange. Mu yandi makuru rero, ikipe ya Al Ittihad ibarizwa muri shampiyona ya Saudi Arabia cyangwa Saudi Pro League niko bayita. Ikipe mu minsi ishize murabizi ko yatozwaga n'umutoza Nuno Espirito Santos, kubera kutavuga neza rutahizamu w'umufaransa Karim Benzema, biza kurangira batandukanye nawe, bahise bamwirukana vuba na bwangu. Rero kuri ubu rero iyi kipe yariri mu biganiro na Julian Lopetegui, nawe watandukanye n'ikipe ya Wolverhampton Wanderers cyangwa se Wolves. Kuva batandukana akaba atarabona ikipe yo gutoza, ariko Al Ittihad yamushakaga yiteye utwatsi. Rero byatumye ikipe ya Al Ittihad rero nyuma yo guterwa utwatsi yahise ifungura ibiganiro n'umunya Argentine Marcelo Gallardo ngo nagihindutse rero arasimbura umutoza Nuno Espirito Santos mu gutoza iyi kipe ya Al Ittihad hariya mu gihugu cya Saudi Arabia muri shampiyona yaho Saudi Pro League.
Ikinyamakuru kandi One Football kirandika inkuru ivuga ko ikipe ya FC Barcelona ishaka gusinyisha mu defensive midfielder w'ikipe ya Leicester City kugeza ubu iri kubarizwa mu cyiciro cya kabiri muri shampiyona y'igihugu y'Abongereza. Rero umuntu wundi ni umunya Nigeria Wilfried Ndidi Onyinye, ubwo rero amasezerano ye azaba arangira muri Leicester City muri season y'imikino itaha. Rero ikipe ya FC Barcelona yabaye iya mbere itaye intambwe yo kwifuza uyu musore ngaze kuba yabakinira muri rusange. Kandi munyemere tunasoreze kuri iyi nkuru ivuga ko umunya Espagne akaba n'umuregend wa FC Barcelona nawundi bamwita Carlos Puyol. Uyu mugabo kariyeri ye yose y'umupira w'amaguru yayimaze akinira ikipe ya FC Barcelona, yabaye kapiteni wayo ndetse aba numwe kandi muri ba myugariro ikipe ya FC Barcelona yatunze mu bwugarizi bwayo bari bakomeye cyane. Uyu munsi rero yasuye imyitozo ya FC Barcelona ahura n'umutoza Xavi Hernandez babanye muri iyi kipe. Icyo gihe nta kipe yifuzaga guhura n'aba bagabo bitewe n'uburyo bari batyaye. Bagiranye rero ibiganiro ndetse Carlos Puyol yifuriza Xavi Hernandez amahirwe masa muri kariyeri ye y'ubutoza. Mu magambo ye yagize ati komerezaho ubirimo neza kuko kuva na kera Xavi Hernandez wari umuhanga, twese twarakwemeraga ati rero turagushyigikiye. Wabonaga ko rero abandi bakinyi muri rusange bishimiye gusorwa n'umuregend cyangwa se umunyabigwi Carlos Puyol. Mbashimire mwese mwari muri kumwe natwe kuri Bridge TV, yari Bridge Sport Update nk'ibisanzwe. Mukomeze gukanda subscribe na Kendrick El Waziri, mukomeze kugira ibihe byiza. Ciao ciao.